بسم الله الرحمن الرحيم Si sa ingaran wallah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. والعاديات ضبحا Ibet ko kuda al lagu de pepegasok-kasok guminawa. Ustayan, pisapaan wallah subhanahu wa ta'ala sumanga kuda, agi imagasok-kasok ko kaginawa ko kapepelalagwi ko gi ikatidawa salalan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa inaliw niya ng kutwa rupaan o kuda ko giirun king gugubatan ko ridway wala subhanahu wa ta'ala. Ugaid na adna salakaw ang mga tindugsa na inusay sa mablang ko tafsir Ibn Kathir na pangdudun su pengulad ko betia kan dudun su pariksa. فالموريات قدحا Aso mapupukas sila iyan so atura betwa apoy ko kap kedepuiron. فالمغيرات صبحا Aso tibu ko ridway ko kutika asubu. فأثرن به نقعا Apo pagkakayuntong sa bayanak sa kautuan. فوسطن به جمعا Apsembur sa mati temo arunda sa kelembakan yan. إن الإنسان لربه لكنود Mataan na sumanusia ko kadnan niya na tang kedadaat tadmian. Ustayan, sa aya pisapaan wallah subhanahu wa ta'ala, na sukabubeloy o manusia a berasupak ko kadnan yan. Pitero al-Hasan, aya pitero na al-Kanud, nagyuto so tawa pupumagitong niyan so mga rereg na tiuba amini sugaton. Na kalilipatan yan so mga pipi akiyasawitan yan na limu Allah subhanahu wa ta'ala. وإنه على ذلك لشهيد Gumataanas kanyan roon na ayong din saksi. وإنه لحب الخير لشديد Gumataanas kanyan ko kap kebebayai ko tamok na tang kedetaralo. Ustayan, inaloy yung ayat sa bituin yan so tamok sa mafia, al-khair. Sabab sa kagis kanyan na mafia ko kaila yung mga tao, alabi ap kebebayan nira ng kutwa tamok sa iplilig to iran ubayran kibigay ko salakaw kiran. Giyanan so tamok kaping giginawa iya nagupitutula ka anu mga tao. Di budin pera-pera iridwe iya ini pa magimataya asabab buko tamok na biulayo kakunian. Na saya na amadak lagi nawa iya ini siru mataya asabab ko kamarmar na giya na tanakunian. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور Benian dikatawi amay kabuka kain sumada dalam ko mga kubah. Ustayan, sa piya kita demangkiran wallah subhanahu wa ta'ala, aadna gawi iya pagkauma akabuka kayron sa mga pagnes solupa aguso ginawa o manusia. Kauba makaluwagang kutuan nga iya naguso giinian kapeligto ko mga salakaw. Sa so tamok na tamok wallah subhanahu wa ta'ala, na so dunia na dunia wallah subhanahu wa ta'ala, ada arko no manusia amlakbu. Na ino giipangalan deda kuder pa ada kaparianon. Ubang kasegulai sewala yading katapar kamatupung kau na tau. Na ayapan sa dunia wallah subhanahu wa ta'ala uba kaun pangalan deda. وحصل ما في الصدور Aguma paroli sungani na madadalam kumangararab. إن ربهم بهم يومئذ لخبير Mataan na sukad na niran si ikiran sa along anuto na tang kadagumagpa. Pangnal ko sora. Sora ini ay initurun sa Makkah. Iniukit sa madalama ungang nagusto mga kapusan ng mga ayatian na makaplagi-lagid sa beris maka sa sayberat ko bayo ka mapuro imaana.
Misa pas wallah subhanahu wa ta'ala sisang koto amiatan dua koda alagu da pepelalagu ikogi ikapaki tidawa ikuridwe. Sa pisek siyan yana so manusia na da atademiang kumiadnon amigayron kulang wantaman. Urian yan na kialipatan yan sa siyangka iyan so mga sugunian. Agu aya sinimben yan na so salah kauron. Sa ketatapaden so manusia asumusupak ko kamataanan sa taman sa misampay ko alungan ng mauri. Na amay ka makatanud. Na miyay puseden sumasa akapenaw betian sa daamakwan yan arwar sa kasendit. Tumiuron sa Makkah, aaya kadakla ayat yan na 10 agwisa. Tumiuron ko urian, o sura al-asr.